Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Mga bangsa mi manguripin wallah sumpatan tanu so ditanu di kapamatia si kumang adhkarus sabahi wal masa. Yang kuto pematian si ko uman mapita na usi ko uman magabi. Pada pena pembetian mi'alui sa hadis pitul Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pemangduan yang sirak tano yang ka iya kilay niyo Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Dia na makatlo ini mabatia siko uman mapita makasembayang ka sa subuh na batiang ka sa makatlo raksong ta mga padina pumatian na gumakasembayang ka sa salatul asr na matulog man ya mabu mabatiya. Ayaman naging ka iya kuan zikr ditiyatano na tatigin na Allahumma afini fi badani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah na afini fi badani. Paking bagian nakarakan so al-afiyah si iku lawasakan. Ayaman na al-afiyah mutu afini na aging ko to pamana piang ni nga kwalla aging ko to madipinsa masiap sulawas ka saging ko to emanan yan na mga panyakit na mga tiuba kau to piang ni nga kwalla aging ko to mapi akam bubulawasan yuti mana Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah na pakategumpia angka umpia ingka pakategudaya angka pakategumpi angka so pamakin ganakan pamana yuta pamakin ganaka uta tangilangka yang ningap si iku Allah di masugata panyakit aging ko to tangila mamakin gan lagi du panyakit hissiyan antara panyakit ma'nawiyan. Panyakit hissiyan nagiyan ko to pamaa miya bengelka wal'iyadu billah nagusto mga petsan. Mabuha sakit ma'nawiyan ang to pamana kapamakinig sa mga kuhan mga haram kadustaan. Piang ni to pamasik wallah siap ni nagiyan ko to pamakinigan ka uba masugata mga panyakit lagi du panyakit pamaa kabengal awan ta panyakit kapamakinig sa haram. Allahumma afini fi basari. Ya Allah na pengningkur ka pakategumpi angka siapang ka pun ku mga sakit sukaila akan sumata akan kau to piang ni aku Allah aging ko to pamaa kalinding o matangka pangilelian ka pun saging ko to mga tiuba na mga sakit aki sugatun. La ilaha illa ant da titu simbaan inunta saka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inni a'udzu bika minal kufr. Ya Allah na pelindung aku ka puun ko kakakapiri. Lagu puun si iku kapupubri. Linindungan ka aging oto kakakapiri. Lagu aging oto kapupubri. Wa a'udzu bika min adzabil qabr. Ya Allah na pelindung aku ka puun ko siksa ko kubur. La ilaha illa ant. Da titu simbaan inuntas ka ya Allah. Kau to. Gina ni maan naging ka iya biyatiyatano. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
Ya Allah, napakatagumpi ang kasulawasakan. Pokasang kaun sumanga paniakit. Ya Allah, napakatagumpi ang kaso pamakinaganakan. Pokasang kaun siapang kapun ku mga paniakit mga pamakinagan mga tangila. Ya Allah, napakatagumpi ang kaso pangileleanakan. Dati tua simba na inuntas ka, Ya Allah. Ya Allah, namatanasakan na pelindung aku rekapuun ku kakakapiri. Pelindung aku rekapuun ku kapupubri. Pelindung aku rekapuun ku siksa ku kubur, Ya Allah. Dan nati tua simba na inuntas ka, Ya Allah. Ginan, pada pembetian kumangat sabah wal masa. Iman to na mana betian tanu naging kaip mana pada pembetian mambu hingga sumpatian ikasiyaw hingga hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Toto. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Makapito ini mabatia si iku, uman mapita na si iku, uman magabi. Imam buat pembatian. Hasbi Allah لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الإمام بومي قالوا سيسا حديث بإسناد صحيح. Lagi ko to mana sata mabati enaya si iku kapita-pita na usi ko kagabi-gabi sa makapito. Kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Na angkusan wallah aging kutwa tao. Angkusan wallah aging kutwa tao. Kung nganin mi pagawid akalian nganin ay pagawid akalian apad ko betad ko dunia na gusto alungan na mauri kautar amana siyapang ka wallah pagang kusang ka wallah saging ko tamang awid akal ko dunia na gusto ko alungan na mauri amay ka amanan ni na pembeti na kaaging ka iya zikr sa makapito si iku amay nakapita-pita na gusto ko kagabi-gabi pad mabusa maanan yan aging ko to Allahumma ang tawag hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nah, emanan yan ang utap man piang niya ko Allah aging kutua ka ang kusir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Ada titu simba na inutas wallah subhanahu wa ta'ala arukon mianarig alayhi tawakkaltu ruwa kurun mianarig ruwa kurun mislim butawan وهو رب العرش العظيم اسكنيان سوى الله أقدنا وعرش أملا جينا Pedepan pembetian yung ka mana niyan na yung ka Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Emang makna ini. Dan yang ni ngasih ku Allah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Yang ni ngasih ku Allah, ya Allah. Mata nasak na pemangning kurkasu maaf nagusu afiyah. Fid dunya wal akhirah. Saging ke dunia nagusi isalungan na mauri. Katawan tanu sumana al-'afwa gingutu pamana sumaaf parila Allah subhanahu wa ta'ala. Ngutup man al-afiyah nagito sumi aluy tanu kagiya. Aging ko to so amanan niya na piyang niya ko Allah aging ko to kateguday kategumpiyaw lawaska kategumpiya. Yung ko to pamaa piyang niya ko Allah di ka masugat ang mga panyakit, mga regen, mga tiuba, ngoti mana al-afiyah. Si saging ka dunia nagusi sa alungan na mauri. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, nana penginakan reka so al-'afu so maaf. Rila ka nagusu afiyah. Fi dini wa duniyaya. Fi dini wa duniyaya wa ahli wa mali. Koto. Ay mana niyan? Na piyang niya si ko Allah subhanahu wa ta'ala ay afiyah si ko agama. Ay aptro na al-afiyah fi dini naging ko to piyang niya ko Allah mana siapang kanian baka binasai siapang kanian puun ko kabinasa si ko ay man nakapagagamang ka. Utarim awal lagi nga doa. Si ko kapembeti angaon na di ka binasaan so kapagagamang ka. Gitu al-afiyah fi din. Mana di kebinasaan di ka mapanggalbak sa mga galbak kesabapan pamaa kake batal o paratiyang ka. Wa duniyaya nagupyang ni si ko Allah ging to al-afiyah sa iku dunya. Ging to pamaa mga raragan sa iku dunya. Piyang niya ko Allah madipinsa ka. Masiap ka pun ku mga raragan mga tiuba sa iku dunya. Wa ahli nagugian ko to piyang ni si ko Allah giang ko to madipinsa masyap so mga pamilyang ka pun ku mga pumakabinasa na mga panyakit. Gitu mana al-afiyah fi ahli. Wa mali. Gupyang ni nga si ko Allah giang ko to al-afiyah fil mal. Giang ko to pama di masugat so tamok ka kabinasaan. Lagi pa mo miya teko, miya tutong, minigel nganin sana pumakabinasa si ko tamok. Na makasusul sa giang kaiyaman na al-afiyah fil mal. Allahumma astur aurati. Yang ni ngapin si iku Allah aging kuto pamana sa pangan rakaw Allah aging kuto mga aurat aging kuto mga kayaan ka. Aurat untay kaya ka baka likasawi kumadaglataw. Na man na piyang ni ngapin si iku Allah masiyapan niyan rendingan niyan sitar niyan aging kuto am ananian na mga aurat ay kaya ka yung ko to pamaadi ka makuadiman si ko madaglataw na gitu yang ningap na si ko Allah so aura si ko man niyan na sumama na aya aura niyan na ipun man sa kapuro na posed na taman sa lab na gitu aura pamana aura to mama so man sububay na sulawas yan na adin aura nun tabu subunta laguso paladalima kauto gitu may aura yang niyan ko Allah marending agi ang kutua kayaan ka rendingan yan reka agi ang kutua kayaan ka kiiga ko mga tao wa amir rawati yang ningap si ko Allah agi ang kutu ay manan yan na kalinta daging kutu ay manan nakaalak ka yang niya ko Allah ang luminta daging kutabtad ka wa amir rawati yang niya ko Allah agi ang kutu manam lumintad so kapagintaw nga uta kaalakir ka so manu siya nakisugat na agi ang kutu al-faza ngutu al-khawf ngutu kalak lagi do kalak si iko man nakapagintaw kalak si iko kapopobre kalak si iko nganin sa na pumakabina sa mga rarat akad wallah na yang ninga ko Allah lumintad ka sa ging kutwa lagi do to mga gedaman mga kalak
Yang ni nganang ko Allah. Saging ka mapapadalem saging ka iya dhikr pembeti angko kapita-pita na gusi ko kagabi-gabi. Allahumma hfadni min baini yaday. Ya Allah na siapa kung kapun ko yamanan yan na makabinasa ko yamanan na lagi do sang baina yaday sang yamanan yan na kasasanguran ka. Wa min khalfi naging to sa talikudan. Wa an yamini tampar sa kawanan. Wa an shimali tampar sa diwang. Wa min fawqi nagutum so kabinasaan na pagapun si sap kapuruan. Na piang ni nga ko Allah siapang kanyan. Saging ko to emanan niya na mga jiha api ang mga aloy. Siapang ka wallah so pagapun sa emanan niya na tampar sanguran ka, kasasanguran ka. Siapang ka wallah pun sa talikudan. Siapang ka Allah pun sa kawanan. Siapang ka wallah pun sa diwang nagusup pagapun sa isa kapuruan. Ginan. Ginan so emanan niya na mga kapag suka binasa na si miya kapun sa sanguran pantag ke sa talikudan na kau di nasi sa kapuruan sa kabubaan. Na piang niya ko wala siapang kaniyan po sa giyang kutua mga emanan yan na mga jiha. Wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Piang niya kapun si iku Allah luminindung ka si iku Allah pelindung ko kaya Allah mulalan ko emana kalaka an uqtala min tahti. Ubah ko paman emanan yan na tandep si iku kabubaan ko. Bemakatana, makapuon so tiyo ba si iku kabubaan ko, kalidapuan ko. Laginan. Piang ni kapon si iku, laging uto pamanadi ka kabinasaan. Saging uto tampar sa kabubaan. Berarti yan na miya kadapo ka sa surok, mapaduto sa aman ng uto ugtala min tahti. Paduto sa piang niya kwala, masiap karo. Wapira-pira, miya kadapo sa surok, miya kadapo sa nganinsan, kuwan, udi na inbuta mangbuta sa ski. Na eman na mi kaya sabo panuto sa miya do na skin yan. Pira-pira miya kada po sa eman na nganin sa na pagka mga datar pamototok na miya mi seba paskin yan kaya pala mi sebab na gitu isaba pa kaya kuan. Kaya do no skin yan. Ada kabulong ibarat. Nah, mga padanan sa mga tiuba pumakap sa buba. Udi nagyan ko to tandep nguta emanan yan adna pad ko mga kaadun wallahi ginanap ke tandep sutaw. Ku pakang talo pa dapat na bun ke kuan. Nananaginan ipod sa mga maan na aging kaiyabiyat yatano dhikr apum betian si ko kapita-pita na gusiku kagabi-gabi. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. Ya Allah na panglingkur ka sumaap na gusto ka tagumpia. Kapagintaw ko dunia na gusto ikwalungan amaw kapag mas ikwalungan amawri. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Ya Allah na panglingkur ka so maap na gurila na gusto ka tatagumpia. Ukat pagagamakan na gusto ka gusto dunia kan na gusto mga pamilya kan na gusto tamukakan. Ya Allah narindingan ka so mga auratakan sweep kaya akan sapngin kaya Allah di ngapayaga ko mga tao di ngaku di mga tao wa amir rawati ya Allah napakatek na angka nagu pakalinta dan ka subtadakan sukalkakan sukapkelkakan Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi ya Allah na siapa kung kaya Allah pun ko pumakabinasa ko kasasanguran akan nagusot sa talikudan nagusak tiwang nagusisa kawanan gusto pagabinasa pagapun si ko kapuruan akan pelindung aku kaya Allah pun ngulalan ko kala kaya Allah na pelindung aku kaya Allah ubah aku kabinasa makataling masuk kabinasaan nagutiu basi ko kabubaan akan ginan ya mananian na ped amana aging kaya batian pedepen batian tanong batian si ko mananian na kapita-pita aging kaya اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
Ini pamang umambu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mapmati ang siku kapita-pita nagu siku kegebi makaisa mabatia nagu igira miniga ka saging utaygan ka nambati ang panaya Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatir as-samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم Emang bumana ini pagsamanan yan naging uto pa yang ninga si ikwallah Allahumma alimal ghaibi wasyahada ya Allah kay matao kumigagayb na gusto ko mapayag fatir as-samawati wal ard miyadin ko mga langit na gusto ko lupa rabba kulli syai'in wa malika kad nanulangwan syai' manusia jin nganinsan wa malika nagu tetakdir gingira-gira ko manan yan na saging ko to lang wano syai kauto ashhadu an la ilaha illa ant saksian ko matan at ito simba ninong taska a'udzu bika min syarri nafsi lindung ako kaya Allah pun ko karata og hinawa akan tantana so ginawa manusia na ayad na ipsugu manusia ko ginawa niyan na ngutamarata inna nafsa la ammaratun bisu mata na tigwalla so ginawa na adib sugi ang utang utamarata gitu so ginawa ka na nakalilid na ipsugi ka na utang mga bayag ginawa mga rata mga kambaradusa gitu iso manusia na penjihad niya so ginawa niyan sa emanan niyan na mapagsiyan so ginawa niyan sa utang mga bayag ginawa na gitu mapapadalom sa aging doa at matian naging utuap yang niya ko wala luminindong ka si ikwalla sa di emanan niyan na masiyap ka sa utang kabinasaan na ipsugi ginawang ka wa min syarri syaitani wa syirki ugian ko to pamaaka luminindung ka si ikwallah lindung ako kaya Allah pun ko marata kamarata anu syaitan wa syirki hinaguyan ko to mga waswas o syaitan sa kapaka penakutuan yan si ikuripan kau to luminindung ka si ikwallah ko mga rarata syaitan uta kuan kabinasa anu syaitan naguyan ko to mana mga luminindung ka si ikwallah saging ko to waswas o syaitan ku kapugudiu kanian siya yang ku tauripan ku kapakapana ko tunyan wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurahu ila muslim aku luminindung ka si ikwallahu bangka ba maulug su ginawang ka saging ku kabinasaan kasabapan sa ipakanaraka ka aw ajurahu ila muslim nagu luminindung ka si ikwallahu ba anan ba maulug su ginawang ka sang kabinasaan sa kabinasaan yan maringas ay naging utwa muslim kumana linindungan na kao to naging utwa kabinasaan bon matagus uri ginawang ka nagubang arak ubang mirakis kabinasaan kaso lagid ka muslim nagina ni pada mapapadal maana saging kaya zikr biyatiyatan pedepan pembetian naging kaya ini pamangdu Nabi sallallahu alaihi wasallam matlo mambu imabatia siku kapita-pita na siku kegebi-gebi hingga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم mga tuloy niya mabatya ay manan yan na sutaw batya niya na ya at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mabatya na ya na makatlo ko kagabi-gabi nagsi ko kapita-pita nagsi ko kagabi-gabi lam yadurruhu shay din natigo Nabi makabinasaw na shay manasok po makabinasa lagi do mga syaitan mga jin mga manusia mga maranaranap nganinsan po makabinasa nagira biyati akain yaging kaya dhikr sa makatlo si ko kapita-pita nagsi ko kagabi-gabi na di kaya kabinasaan na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam manang takip kala kana sa mga ngebut na sarap mbet yan na kainin insyaallah taala na di ka din kabinasaan
Mga lindungan na iya, mga pepi mga dikra pembetian si ko emanan na paginto manusia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ayamanan yan nang ta bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Yan lagi po nga saging ko to ngaran wallah ta bismillah. Isa ngaran wallah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'. Da so ayamanan yan na kaya panagipon ka sangot ngaran wallah la yadurru ma'asmihi syai'. Sekanyan su wallah ada di kebinasaan sutaw sagiang ko to akibatin niya sagiang ko to ingaran wallah da pa binasaw na shay la yadurru ma'asmihi shay di kebinasaan sutaw ko kibatiin niya ko ingaran wallah di ngutama na kalindungian ko wallah kibatin na sang ko bismillah Mutwa ingaran wallah da pa binasaw na shay fil ard si kulyaw lupa wala fis sama suma ka binasa na pa pungko kapuruan alangit lagi pa mo mga ndu mga kuan mga tiyub pa pun sa puro wa huwa samiul alim skanya wallah pupakanag nagu matao ko lang man o shay ginan gini padamanan yan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sa ngaran wallah ada pakabinasa ko tao pamaa gitin sa ngaran wallah ada pakabinasa na syai fil ard saging elyo lupa gusi saging utap man sa langit po sa puro lain pa mo mga tiyuba mga kabinasaan lain pa mo mga ator sugunin na ginawa na predium na ator pagapon sa puro mga tiyuba lain pa mo mga pagtaw so mga tiyuba kina napapon sa langit kuan mga wator udi naging ko mabagra ndu udi naging ko oran mabagra oran sababan sa kaya binas aging ko urip wallah nindungan ko to wallah sama diga sa batian kanya di karu ka binasaan pan wa huwa as-sami'ul 'alim askan yan wallah po pakan terima ulang ano pangni al-alim askan yan pamana katawan niya may gupian sulang ano shay si tanubub teman amya kata saging video tan no nino kasi ko kuan part 3 ikatlo video tan no na sumpat tanurum man naging kaya mga pumati si ko kapita-pita na si ko kagabi-gabi kalo na ang tanop sebut aging ko to mapapadalam maana saging kaya mga adkarus sabahi wal masa bukan dudungurukan nusus salam makapipiginawa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.